anizidli izinja. Kanti emngcwabeni niximbani nongcwaba umuntu ophilayo nobafilayo. Akaboni yena nithi nimkhaphe kakuhle. Animkhaphanga kakuhle nidla izinja thina sifika sifaka izinja. KZN ufikile umama engcwaba ufikile. Menifika hayi umama engcwaba boni inkomo inkulu thatha nifaka isele. Elosele balidla baphuma besithi hayi yankulu inyama yenkomo nithani izidli izinja anizidli kodwa safaka isele. Nithani izidli nithi ngama-Chinotho anizazi banani niyazidla aniboni kaloku. Nixelela uba nina hayi niyachoma nidla inyama zenkukhu nidla inyama zebeef beef chickeniki hayi aniyazi nina nidla izinja nizidle nidla izinto ziwesi eziziwesi nidla ama-China adla unonkala nina nizidla izinja ezinto zinukayo thina sidla inkomo mama anazi into nina nithi nidla inkomo kanti nidla izinja. Ma-South Africa hayi bambani umthetho qhaba nina niyazidla mani. Hey nabo manje okayi-1 manje umngqusho oyi-1 ihleze iyi-1.